I thap vut wajid yaki MLA watame chakayung darbar chana ain wakat wi yong gajala da kut no I ne gasngi hei porso waje I janmin hei wapalat arpa wi lang ngut ki wachong chnong ki wada yo yei ho wajin daura yaki san pa kunde ngut ki wami khmat gajala ki kertong ki wada ereng hagani ke election na ki sain waper em ki waro lespa an rupa kunde ngun hadin wada pensange no chwa yak election ha so yong constituency Chief Electoral Officer Kajala Frederick R. Kharkongor de Pentibu wa iwan ki wathap vote ni hadusan waji janmit man ko nya % wa yi ko ku chu hadin wada yo lut ye yukhen ne bha ki tha warap jangai umpu emu yo yukhen lun ha ka election ko wakat ni ki kan thai da tam gi ki chinrang ki wan thap vote han ladang em ki wadang sa ki wampu em yo yukhen da khanau wa ka thap vote da lai bai ko hawaro ko wi ke jalla lai no wa emi thut wa malu mala hakikor hakikat tu kat ni ki polling station ya ki wada ye wo pen bai hai wi won iliang ukhar kongor da khanau le wa emi pen thut hakin rutali ki polling station wa hab hamau hati constituency ki wa em hakit thau khapot wa ka asam tang wa ya ini ikam le da ye wo pen bai de wa tuklar wa ya kre lang ki bor ka sarkar asam wa yong ke jalla Meghalaya Hakani kesengi da samle yaki medal hawaro ki polling station chakisan ngut ki wan smart do wo thap vote wa chakitu gedang dap khat prasnem ki wa thap vote haisin nangkong we ki wan nangkong do hadooh san waje kat kam ga yukhain wa da yo da artli ki polling station wa poi khinde phau % ki wa thap vote ki te ka le phau mai rang constituency khinde phau 0.2% wa ka le phawi mau that raishan constituency khinde phau 0.2% ki wada khanjo khinde phau % wan to ka 7 amlarem constituency wada yo prapha khinde 0.4% wa ka somo ka yaw constituency prapha pra 0.4%